Ngalakre banekun persya ya ke Pakistan dau bom peniap yalade ong menteri ke Karnataka Usamer Ahmed Khan hapdeng ke jengjur jong ke jengakan at hapdeng ke India bat ke Pakistan haden ke jeng syak thombor jong kleno dangsian hapa halkam Jammu bat Kashmir menteri ke tenat kampu ying bat ke baha kamiat jong kirit pa jong ke Karnataka ubiset Samer Ahmed Khan ula penmi ya ke jengkran kabala penki mensimbha bat kabala sapriang bha nadu ketai kepor ha ke jingalang bat kinong thok kubor kabala penlong ha kasngi baladam ukhan ula penmana ya ke jingkwa jungu banyele marway ya ke Pakistan bat wat ban pan ya ke sorkar pedeng bahkan penbiang ya dau bom peniap yalade menteri haba penpau ya ke jeng bitar halor ke jeng syak thombor ha ka arpu artarik jong une benai baladam kabala sim ya arpun ringot ki men simriu kenthop ya kinong jok kai prathei ulaong gidei kinong India gidei kinong Hindustan ka Pakistan kampar julong ka perlok jongi bat ka juele kum kanong shun jongi ukhan ula penrem ya ke jeng syak thombor ha pahal kam kum ka kam ka ba serkhei bat ka ba klem akor ka ba thmui ki ru pai ba ki bom don pop bat ula khot ya ke jeng tali jong kari hakmat kum kane ka jeng le be jon ula kentu ya ke sentar ban sim ya ki senjam ki bating bat ki ba kot jeng mut ban pentikna ya ka jeng sngan kari ka jeng hertma ka blaja haka arpu atrik jong nu penai bladap hapa halkam kabala le tekile no ki badon cingedai bat kalaskar taiba hapo kalama jong ke resistance fronts kadai ka wei na ki jeng hertma kabala peniap beriutam haka jengkan mau ke badang sien layathu bagi te kinong thombor kitmu ya kinong wan jungok kai prathei haden bakila ithu yaki lingba ka jing pensisa jubor ya kaniam da ka babtha yaki ban pule ya ka kalima bat pejbnia yaki jan jongki wei unong peniat kalipuni wala persang bantu klaro ulasya peniam haden katai ka jing syak thombor ka sorkar India kalasiam yaki katto kanik senjam ban siu kaliang kenthop ya kecing penhiar kerdan ya kecing dei bat ke Pakistan ka senjam ki kenthop ya kecing pensange ya ke endorse watar treaty kecing pendunai ka bor jong ke Pakistan High Commission kecing khang ya ki lingsun jong ke India syaki company lingsun jong ke Pakistan bat kecing beno ya ki atak sipai jong ke Pakistan kum kecing pensitom ben ke Pakistan kala pensangeno ya ka khayi pateng bat ke India bat khang kiling sun jong ka bandon ke cingadei bat kiling sun jong ke India ki jingkran jong menteri Khan kila penmi ya ki jingkran hakleng ki jaka san hima sima bat ki imlang salang haki babon kila yaro ya ka jing sung ijri jong kat ba ki wei pat kila bu jingkeli ya ka jinglong ba pen khiwen jong ki jingkran jong wala kataru ka jingkran jong kelapan pau ya kecing sengau bajur kibalakta ya kari haden kecing syak thombor kabasyrkai